Sigurno ste svi čuli za burnout, odnosno sindrom pregorevanja. Šta bi to značilo? Da li je moguće to iskusiti u učenju stranog jezika ili generalno u učenju? O tome ćemo kroz par sekundi. Ako vas to interesuje, ostanite do kraja sami. Sigurno ste u nekom trenutku osjetili da vam ponestaje volje za učenjem i da se baš ne osjećate kao da ste u formi, da vas možda mrzi da učite. Odmah u startu da se ogradim da ja nisam stručnjak na ovom polju i da ne mogu da vam do detalja objasnim i pojasnim kakve su sve to manifestacije. Već želim da govorim sa strane nastavnika, odnosno stručnog lica koji se bavi podučavanjem i koje donekle ima uvid u sam taj problem i želim ovim putem samo da vam ukažem na eventualne greške i propuste koje možda pravite kada učite engleski jezik, odnosno pritisak koji sebi stavljate ili stres koji sebi namećete, pa iz tog razloga samo da preventivno delujemo, odnosno da vidimo kako možemo da sprečimo to neko nezadovoljstvo, neispunjenost koje može usput da se pojavi. Sigurno vam se događalo da se s vremena na vreme osjetite demotivisani, da vas prosto ne zanima ni da uradite zadatak, da ne možete sebe da naterate da sednete, da nešto naučite, da odlažete sve do zadnjeg momenta i trenutka i da shvatate da je došao rok i da vi niste ništa preduzeli i da onda vas obuzme stanje uznemirenosti, da prosto ulazite u jednu stresnu fazu i da pokušavate na svaki mogući način da to uradite. Sad, ako bismo analizirali kod stresa razlikujemo eustres i distres. Eustres bi bilo nešto što je već pozitivno i što nas motiviše da završimo. Sad, ako ste ušli u tu fazu na takav način da vas je rok motivisao da što brže nešto uradite, iskusili ste taj eustres, odnosno pozitivan stres. Nešto poput pozitivne treme, ali što vas tera da budete produktivniji. Sa druge strane, distres je nešto što može da vas ometa, da vam stvara neku patnju, tegobu koja može usput da se taloži. Jer zapamtite, naše telo pamti i pamti sav taj stres kroz koji vi prođete. Sad, ove faze mogu da se ponavljaju, pa ne znam, jednom u pola godine i to je okej. Da kažemo, to svako od nas iskusi. Ali ako uđete u fazu da čak ni taj deadline, odnosno rok, ne može da vas natera da se vi drznete, da ustanete i da nešto uradite i da čak i rok prođe, pa da vas tek onda ništa ne interesuje, da se osjećate toliko prazni, iscrpljeni, da mislite da ne možete da se nikada odmorite, onda govorimo o nečem što može da ima ozbiljnijih posljedica. Ja sam naravno samo dala jedan generalni uvod, a u opisu ću vam ostaviti jedan video koji je meni pomogao da razumem uopšte samo pitanje burnouta. Naravno, ako koga zanima detaljnije, neka pogleda to, ali ja ću sada praviti jedan osvrt na učenje engleskog jezika. Kada govorimo o tom pregorevanju, odnosno burnoutu, u glavi, hajde da zamislimo sliku sveće koja sagoreva. Vi ste sigurno čuli za ovo poređenje, ali nije na odmet da ga ponovo ovde pomenemo. Dakle, sveća u startu kako sija, ona gori i obasjava sve oko sebe. I nekada kažu da nastavnike porede sa tom svećom. Dakle, kao enlightening, odnosno u želji da druge osposobite, prosvjetlite, da im prenesete znanje. Ali kako vreme odmiče, ta sveća dogoreva do onog trenutka kada više ne može da gori i šta se dešava, ona se gasi. Na taj način shvatite burnout, sveću shvatite kao neki vaš kapacitet, jer naš mozak je sposoban da u određenoj meri usvaja neke sadržaje. Ako govorimo o tom akademskom burnoutu, odnosno stanju kada osjećate preteranu fizičku i mentalnu iscrpljenost i kada ništa ne može da vas natera da se dalje pomerite jer ste uložili previše truda u učenje, odnosno u svakodnevne obaveze, onda se ispoljava, odnosno vi prolazite kroz nešto što je ozbiljni simptom. Da do toga ne bi došlo kada je učenje stranog jezika u pitanju, jako je bitno da odredite koji su vaši kapaciteti.
Jer imajte u vidu da je vaše zdravlje najbitnije. I također imajte u vidu da ne morate vi sebe tim stresom koji namećete da dovedete u stanje da vam je loše, da se loše osjećate, ali možete da dođete u situaciju da odustanete od učenja. A u svemu želimo da imamo meru, pa tako i u samom učenju. Dakle, pre nego što krenete sa učenjem engleskog jezika ili nekog drugog stranog jezika ili generalno sa učenjem, odredite šta su vaši kapaciteti. Dakle, ja mogu 5 riječi da naučim, ja ne mogu 10 riječi da naučim. Treba mi 3 časa da naučim present simple, ne mogu kao neko kroz 1 čas da prođem, što je u redu, mi smo različiti i samo je potrebno da to prihvatimo, jer prihvatanjem nećemo sebe staviti u situaciju da namećemo obaveze koje ne možemo da ispoštujemo, da sebi stavljamo na teret nešto što ne možemo da podnesemo. Jer ako ste dugotrajno izloženi stresu, vi dovodite svoje telo u takvo stanje da prosto postavljate blokade, čak i vaš mozak odbija da prihvati te informacije. Vaše telo vam šalje mnogo više nadražaja koji su suprotni od onoga što vi želite. Vi želite da se nakanite, da nešto radite, želite volju, a zapravo se dešava suprotno. Dolazi do blokade u pamćenju, vaše telo vam poručuje da ne može da se opusti, grči se. Iz tog razloga voljela bih da pre nego što uopšte krenete i upustite se u proces učenja, uradite sljedeće. Ono što iznova ponavljam je da imate dobru organizaciju i jasan raspored. Nemojte čekati zadnji trenutak. Znam, uvek će biti nečeg što je bitnije da se uradi, ali ako sebi postavite cilj da ćete za 6 mjeseci proći kroz taj kurs, pa onda spustite taj cilj na neke manje podciljeve, da ih tako nazovemo, tako što ćete napraviti raspored kad šta učite i kad šta prelazite. Nemojte čekati zadnji trenutak, nemojte odlagati 1, pa 2, pa 3 nedelju kada se sve nagomila. A moj najveći, recimo, stres nastaje onog trenutka kada ostavim kućne obaveze. I kada mi se to nagomila, to je baš stres. Tako da, vođena tim iskustvom, baziram i sve ostalo i samo planiranje. I kada pravite te planove, napravite ih tako da budu realistični. Dakle, ne možete da uradite sve za 1 dan, ali za 3 dana mogu. Ili neko može za 5 dana. Vrlo jasno to podelite na određene segmente celine. Šta ćete kad raditi, usvajati, vežbati i to sve uskladite sa rasporedom koji imate van toga. Cilj vam je da izbegnete stres, ali ne i obaveze. I zato konstantno insistiram na tome da napravite plan. Ako se pak desi da dođete u stanje da su vas preplavile sve te obaveze, da osjećate kao da ne možete ništa dalje, napravite pauzu. Znam da ćete reći, ali ja to moram da završim do ujutru. Verujte da 1 sat dobrog sna može da vam pomogne da vi na drugačiji način vidite neku situaciju. A zašto sam baš i načela ovu temu? Zato što je nešto što je meni blisko i što sam ja relativno skoro sama osjetila. Dakle, nametnula sam sebi previše obaveza, što poslovnih, što privatnih, i u jednom trenutku više nisam znala ni na koju stranu, ni kako da izbalansiram, i onda sam samo rekla sebi, dići ću ruke od onoga što trenutno ne smatram da je prioritet. Pa tako nije bio prioritet ni ovaj kanal. Jer mi je trebalo vreme da prosto se sklonim, odnosno da sebi dam taj prostor i da se na prvom mjestu dobro naspavam. Jer koliko god mi govorili sebi da možemo da funkcionišemo sa 5-6 sati sna, to je tačno, ali na duže staze, ako ste vi konstantno u nekom poslu, to može da ima negativne posljedice. A verujte da 8 sati sna, kad možete, recimo vikendom, može da napravi veliku razliku. Potom radite one stvari koje vas ispunjavaju. Jer ako stavite posao iznad sopstvenog zdravlja, ne znam gdje ćete dogurati. Ako stavite učenje opet iznad sopstvenog zdravlja, ne znam gdje vas to vodi. Znači, morate uvek u glavi da imate te prioriteti, da shvatate, ako me to vodi nekim pravcem koji apsolutno loše utiče na mene, ne mogu da se snađem sa svim ovim obavezama, ne mogu da sada učim, prosto mozak je blokirao, slušat ću muziku, opustit ću se, izaći ću u šetnju. Znači, nađite one neke stvari koje će vas da opuste i da vam dodatno napune baterije. Sjetite se na početku kako smo taj burnout uporedili sa onom svećom koja dogoreva. Pa
Ako je jedna sveća dogorela, moramo da osvetlimo prostoriju, mi ćemo da uzmemo novu. Dakle, mi moramo da napunimo naše baterije da bismo mogli opet na isti način da radimo, kao i nastavnici. Ako sa strane ne upijaju neki drugi sadržaj, ako se ne bave nečim drugim sa strane, vrlo verovatno će se pretvoriti u onog nastavnika kog niko ne voli, a to je onaj mrzovoljan koji eto dolazi na čas. Tako kako dolazi, neću da ga opisujem jer ste sigurno svi iskusili barem jednom u životu jednog takvog. I uvek, ali uvek se obratite nekome. Nemojte sve to potiskivati i držati u sebi, nego ako već primetite neke simptome, bezvoljnost, obratite se nastavniku. Verujem da će vas posavjetovati, verujem da će pokazati razumevanje i da će vam dati šansu da to što treba da uradite, uradite za drugi put. I evo jedan primjer opet iz ličnog iskustva. Učenica završnog razreda srednje škole koja treba dalje da upiše fakultet, koja se za sve to sprema, čija ocena varira, 3, 4 i tako dalje, dolazi na test koji sam ja zakazala. Obratite pažnju, ona dolazi na test, ali devojčica ne može da izdrži pritisak rada tog testa. E sad, naš odnos je takav da je ona meni prišla i rekla mi je: profesorke, ja stvarno želim da uradim ovaj test, ali ja ne mogu, ja se osjećam previše mi je teško, odnosno ne toliko da se ona plaši testa kao testa, ali shvatite da taj sindrom, odnosno kad se vi osjetite preopterećenim, vi konstantno se bavite time šta može da mi se desi, ali negativno. Ne vidite da je možda ovaj test profesorka koncipirala malo lakše, da je to nešto da ste vi prošli, da samo želi da vi to uradite, da vidite koliko ste sjajni. Ne, to nemate u vidu. Imate u vidu kao da je sve najgore moguće. I naravno da pokazujem razumevanje. Naravno da kažem: slobodno možeš danas da izostaneš, dogovorit ćemo se da sljedeći čas odgovaraš ili na bilo koji drugi način ćemo mi proći kroz sve to. Dakle, to su realne situacije, to se zaista dešava. Imajte u vidu da je uvek bolje sprečiti nego lečiti. I na taj način hoću da doživite ovaj video i da čujete poruku da je bolje unapred da sprečim, da dođem u takvo stanje, tako što ću da prepoznam kod sebe određene mehanizme koji nisu dobri, da se preduhitrim, odnosno da pronađem drugačiji način kako ću da se izborim sa tim, nego da dođete u situaciju gdje sve morate da rešite, gdje je mnogo teže, nije da ne postoji izlaz naravno, ali želimo naravno to sve da izbegnemo. Ako vas zanima kako da uopšte krenete sa učenjem engleskog jezika, imam video za vas. Raspust je krenuo. Učite uz muziku, učite uz serije, odnosno filmove. Mi se vidimo već kroz nekoliko dana. Hvala vam na pažnji. Doviđenja!